jednoj točki je jednostavno postalo previše. Nositi sve na svojim leđima i trebalo nam je nešto što će oteretiti. Znači trebalo nam je pomoći izgraditi strukturu koja će držati sve ono što je do onda bilo na nama. Osjećamo da su ljudi puno angažiraniji. Osjećaj vlasništva u firmi na njih prešao i oni imaju taj osjećaj da je to nešto za što se treba boriti i to se jako osjeća u firmi. Ljudi su bili jako prestrašeni i ja sam osjećala jako veliki otpor, jako sam se bojala. Ali kako je proces napredovao, tako su sa sve većim poletom išli na radionice i baš su se veselili tome i ono sve što je na početku izgledalo da će biti nemoguće implementirati, samo je nekako ušlo. Trebalo se truditi, ali je ušlo i jako nam koristi. Boom kao takav nam je donio i neku sliku naše budućnosti. Ja sam imao priliku kroz Boom proces još više upoznati ljude s kojima radim, koje vodim. Isto tako čuti njihova očekivanja od firme, ali bilo mi je isto bitno i to mi je bila prilika da oni čuju što i ja od njih očekujem na neki način. I Boom nam je tu pomogao da zajednički napravimo neku strategiju razvoja za budućnost, da učvrstimo te temelje koji postoje od početka i da znamo kuda i kako ćemo se kretati. Najbitnije od svega recimo je uvođenje tih stand-up telefonskih razgovora i sastanka jedanput tjedno i evo iskreno se nadam da će i drugi prepoznati bitnost, važnost tog Boom procesa i da će postojati daljnji interes u Hrvatskoj za daljnjim razvojem našeg društva kao takvog kroz Boom proces. Pa proces je bio zapravo vrlo neprimjetan. Donio nam je jako puno kako voditi i kako razvijati organizaciju. Najviše što ja vidim po feedbacku kolegica, da su one vrlo zadovoljne jer da su dobile jasnoću i dobile su sigurnost i dobile su osjećaj zajedništva i pripadnosti, tako da mislim da smo postigli cilj. Najvažnije što nam je Boom donio je ta strateška kuća kojom su definirani misija i vizija poduzeća, te mi kao ti s dobivenim vrijednostima, mi kao ti članovi tima ostvarujemo neke zacrtane ciljeve. U organizacijskom smislu Boom nas je kratko i jasno posložio. Pošto smo u kratkom roku izrasli u dosta veliku firmu, ljudi su se nakon Booma osjećali sigurniji, posloženi, svatko je recimo tako našao svoje mjesto u firmi i bio zadovoljan.